Tak tam vzadu je nějaké stavidlo. No máme čo? Zřejmě nábreh. No ty kokso. Ty kokso. Krásne. No tu je niečo pláva, podívej. Tebe to chutilo, že? Tebe to chutilo odo mňa, no jasné. No jasné. Už je to utrápená, že? Dobrá klobáška, áno. Papaj pekne. Závisí. Ja to nosím so sebou vždycky na výlety. Ono to ako, to sa nedá porovnať ničím. A je to vo skle. Peter Surma. Co to je víno? Ideme pozrieť v priehrade. To sa nedá tam. Tam je voda. Aj smier sa to len s tou kamerou, to radšej vystaví. Však bude ešte. Áno, áno, to ne. Máme radi všetko, seba, ale tam ten záliv je na konci ti nepomôže ničom, no myslím, že si škrá hodina. Už to nejako bez vody. Ale Jarda to ide vyskúšať pre našu kameru. Náhodou. Je tam je normálne voda, kámo. To nerobí. A hlavne, jak to chceš zliesť, ešte sa po stavidlách dostaneš hore, ale ako to zlezieš tu dole a vylezieš. Jarda nám ukazuje, čo nemáte robiť s deťmi. Nemyslím si, že to je zrovna na našu výbavu súčasnú. A na čo, však poďme ešte ďalej, nájdeme iné miesto. Voda. Nájdeme iné miesto. Tak jo, za pokus to stálo, ako vidíte, ale mám 46. A ja to sa vám objaví. Takáto priehrada tam je. Není ju moc vidno, ale tečie to a tu je odvodňovací kanálek, tak to popri ceste. Tak. Ďalej. Ideme ďalej. Dáme si takové FPVčko chvíľku. Jak vidíte. Já jsem bydlel na kolejích s nějakým klukem Viktor. A Mírc ještě vtedy asi bol. Ne, vůbec. Tak to nevím. Normálně jakoby terminálový okno. Aj, to byly tie, to poviem,
Lepšie faxy. No. Lepšie faxy, no. Ďalšie pravidlá. Ten kanál teda je široký, som si myslel, že to preskočíme. Kláne. Nepreskočíme. Nepreskočíme. Já nakonec chápu, proč tady nemají někde peklo, ale aby si to mohl jakoby přejít na druhou stranu. No lebo presne nevedia, čo robia, aby tam ľudia nepadali asi. Na druhé straně se má chata, jo? No, to je schované v tých kríkoch všetko. Po druhé straně, jo. Tu sú nejaké skaly ešte. Nad nami. Tak jo, Jarda to zase skúša, kadeľ treba. Ja to skúsime, kadeľ treba. A tu by mal byť most. Tak ideme na. Hryby zatiaľ len tie pňové. Tu si pozrieme nejaký mostík. Teoreticky. Je to most? Nevieme. Ale tu niekde by mal byť priechodky. Nie, to je plot. To není most. To je plot. To je plot. To není most. Jardo, to vyzerá, že to je ohradený pozemok, nie je prechod. To je plot. Tak, ideme na tajnú, no, stezku. Ten kanál má divný. Ale aspoň vidíte ten kanál. Dnes Marielda. Tak ilegál trošku, ale Jarda to dá. Kytičky. A voda ide. Majú studňu. To tu moc nebude dobré, kámo. Len tam to bolo lepšie na tých kameňoch založiť a na pokoj. Jaká džúra. Ale tuto si založme aj na tej lúke a máš pokoj. Vieš, tuto si nanosíme a máme pokoj. Aby som to nehrotil. Tu bude dobré miesto a hotovo. Stal by som na to.
Som ti vravel, že prečo nejdeš do kanála, ale si ma nejak nepočúval. Tak, ohníček máme zbalený. A ešte zahasí. Však som ti vravel práve, že ty si ma vôbec nepočúval, si išiel, vravím, asi ma nepočuje. Aké to miesto sme si vybrali uprostred ničoho. Starý závesák schovává vody. Nevidí to vodiště. Rozumí to? Pořádně. Tady mám zrnk, který jsem si předtím vyřízl. Takhle. A to položím. Upleze to. Také bylo fajn. Super, ďakujeme za lekciu. Objektívna kontrola. Dobrý, žiaden neporiadok sme nenechali a môžeme ísť. Neprekonateľné, to nepreskočíme, aj keď sme sa posrali. To si myslím, že je Mission Impossible toto. Možno za mladá, ale aj to pochybujem, keď sa na to pozerám, kámo. Ty jsme se rozběhnout. To je trošku drsné. To není pre nás. No to, ale ako parkouráci by to mali dobrý trénink. Mortále. No, saltar, všetko, no ako by to bolo ten druhou, no.
vášňa. No, to asi ide na oceán. Dole? Tu mali, tak by to fungovalo. Jo. Ne, červená, daj, trefím. Zase nestojí. A ktorá z nich je teraz červená, vieš? Čiže hore alebo dole? Ale asi hore. No. A potom budeme muset jít hore, ne? Ne. Bohužel budeme muset jít taková jen. Já sice nic máme. No je to pěkný. Také nábřežíčko. To asi čistě. Skladivutko, klasika. Tak hustá, krásná. Celé se to je to pěkné. Zadarmo možná, hej. Bude pak jdem dál. Na... U Boskovských jeskyních moc a... Tam pojedeme, no. A 3,5 do spánku. Okay. Vidíte stále, tady jste rieka. Koloniálu. To jsou zvedavý, že to je. Uvidíme. Já nevím, jaký koloniál. A to je most přes rieku. Ne? Na tu druhou stranu. Nevím.
Jesličky si môžete dať.